Ya Allah, rahmati dia dengan bacaan keluarganya terhadap Al-Quran. Irhamu ya Allah bisolati zaujati. NANI?お前はもう死んでいる。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وشهادة ورحمة عند الموت والجنة بعد الموت والجنة بعد الموت والجنة بعد الموت. اللهم يا ربنا يا كريم يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله. Taqabbal min abina Nasrul Abid bin Abid Sahadatahu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ij'al hazihil kalimah kalimatan sabitan fi qabrihi ya Rabbana ya Karim. Ij'al hazihil kalimah kalimatan sabitatan fi qabrihi ya Rabbana ya Karim. Allahumma taqabbal minhu salatahu wa taqabbal minhu qiyamahu wa taqabbal minhu tadarru'ahu wa taqabbal minhu takhasu'ahu ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan. Ij'alnu minal mathurin waj'alhu minal maghfurin waj'alhu minan najihina fil qabri waj'alhu minan najihina fil qabri was-sirat waj'alhu minan najihina ilal jannah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Ij'al Nasrul Abid bin Abid ya Rabbana ya Karim arisatan min arisatil jannah. Jadikan beliau ya Allah pengantin dari pengantin surga, tidurnya seperti tidur pengantin ya Rabbana ya Karim. Jadikan solat beliau di bagian kepala benteng dan bagian kepala ya Allah. Jadikan puasa beliau benteng dari bagian kanan ya Allah. Jadikan zakat beliau dan sedekah beliau benteng di sebelah kiri ya Allah. Jadikan amal soleh yang lain benteng di bagian kaki beliau ya Allah. Allahumma ja'al kuburahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan beliau ya Allah taman dari taman surga. Wala taj'al kuburahu hufratan min hufrati niran. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan. Allahumma nawwir kuburahu wa wasi' makanahu ya Allah. Ya Allah, terangkan kuburannya ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da. Ya Rabbana nas'aluka sabran jamilan li'ailatihi ya Rabbana. Ya Allah, kami mintakan kepadamu ya Allah sabaran jamila, kesabaran yang luar biasa, kesabaran yang indah, kesabaran yang baik untuk keluarga beliau ya Allah, untuk istri beliau dan anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau ya Allah. Ya Rabbana, kami mintakan fadilah kesabaran ya Allah sesuai dalam surat Al-Baqarah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muhtadun.
yasifun. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, taqabbal minhu tilawatahu lil Quran, taqabbal minhu tilawatahu lil Quran. Terima bacaan Al-Qurannya ya Allah, berikan setiap huruf 10 pahala ya Allah, berikan setiap huruf 10 kebaikan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Allahumma hsurhu ma'an nabiyyin. Ya Allah, nanti kumpulkan dia bersama para nabimu ya Allah, ma'asyuhada wa syahidin, dan kumpulkan mereka beliau bersama para syuhada ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan, nas'aluka an taj'ala al-mautahu ya Allah syahadatan fil akhirah. Ya Allah, kami mintakan Engkau jadikan status kematian beliau ya Allah syahid akhirat ya Allah. Kami mintakan kepadamu ya Allah seluruh fadilah dan pahala-pahala untuk syahid akhirat ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami mintakan kepadamu ya Allah sakitnya sakaratul maut, penghapus semua dosanya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan. Allahumma ya Rabbana ya Karim, irhamhu bi qiraati ailatahu lil Quran. Ya Allah, rahmati dia dengan bacaan keluarganya terhadap Al-Quran. Irhamu ya Allah bi salati zaujati, bi salati ibnis, bi salati banatihi wa abanaih. Ya Allah ya Rahman, rahmati dia dengan solat istrinya, dengan solat anaknya, dengan doa dan bacaan Al-Quran keluarganya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ij'alhu arisan min arisatil jannah, jadikan dia pengantin dari pengantin surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walahu al-fatihah insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sidang takziah yang dirahmati Allah, usai sudahlah rangkaian acara takziah malam ke-7 wafatnya Bapak Haji Nasrul Abid bin Haji Abid. Atas nama keluarga almarhum yang ditinggalkan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu secara virtual. Hadirin yang kami hormati, Hariolah Badaruk Sanjo menunggu tabuh kababunyi, nyampang tadisia jutalindo, lahia jubatin maafkan kami. Tiada manusia tanpa kesalahan, tiada gading yang tak retak, kesempurnaan milik Allah yang paling hakiki. Dari ayah haji nak kabayang kurita bajalan ampe-ampe, jiko rantang namuhnya panjang di wakatu nan ala singke. Saya Rustam Rusdi dari Protokol Provinsi Sumatera Barat mengucapkan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is